došli smo do ovog kapitla što se tiče posebnih funkcija. I sada je situacija, često se dogodi da imate nekakav predmet koji ima na sebi i ravne plohe, ali ima također nekakve dijelove koji su kutjaste. I tu budete imali problem jer negdje morate baciti puno praha i onda tamo gdje su uglovi morate sporije raditi, drugačije raditi jer se inače odbija boja radi fenomena Faradayevog kaveza. Za takav slučaj je Zeus izmislio sa svojim inženjerima jednu funkciju koja je vrlo napredna. Radi se o tome da imamo funkciju Joker. Stisnemo Jokera, sada aktiviramo ravne plohe i aktiviramo geometriju. Sada tu titra ova lampica. Šta to sada znači? To znači da smo mi u funkciji ravne plohe. Imamo predmet i mi sada farmamo toga predmeta i dođemo na onaj dio gdje taj predmet ima na sebi, gdje moramo znači ugao napraviti. Vi možete direktno na pištolju, duplim klikom, njega se koristi kao miš, prebaciti iz jednog programa u drugi program. I opet iz jednog u drugog. Nadalje, ukoliko se vi nalazite negdje na kabini i vama je uređaj udaljen 3-4 metara od vas, a vi želite namjestiti parametre jer sad u tom trenutku koristite određenu boju, dolazi određeni predmet i vi morate na drugačiji način naštelati vaš pištolj. Također može se to napraviti putem ove tipke koje se nalaze na ovom J-Gun pištolju. Da bi se to moglo napraviti, znači klikne se Joker, program kojeg želite i aktivirajte zatim sva polja koje vi želite utjecati. Duplim klikom aktiviram tamo polje kilovolte i mogu tu putem pištolja promijeniti. Dupli klik, ponovo. Sad sam se prebacio na polje da mogu naštimavati količinu praha. Opet dupli klik. I sad se nalazim na polju za mikroampere i mogu to sebi naštimati. Dupli klik i tu mogu sebi ubrzati ili smanjiti količinu zraka koja mi je potrebna za transport. Uređaji posjeduju također funkciju Smart Code. Smart Code je funkcija koja zapravo on prepozna sam znači udaljenost između predmeta i pištolja. I na taj način uređaj zapravo sam regulira količinu zraka, količinu praha i to što mu je potrebno dok farbate. Možda je to nekakva napredna funkcija, bolje za neko ko ima iskustvo, budete isprovali, budete vidjeli, ali pištolj sam prepozna znači predmet. Također ovaj aparat ima mogućnost kloniranja. Dakle, s ovim dugmetom tu se može klonirati. Dakle, šta to znači? Ukoliko vi imate plastifikaciju gdje imate 10 ovakvih generatora s 10 automatskih pištolja, da ne morate svaki generator ići isprogramirati. Dakle, ovim pritiskom tu možete stisnuti i on klonira jedan program na sve ostale generatore. Također se mora navesti da aparati J-Gen imaju sučelje gdje se može povezati sa informatičkim sustavom unutar.